here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Sa tuyang pag-urlayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na genyo. Ang Dagang Ngunyan. Dagang Ngunyan. Kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos. Ang Dagang Ngunyan. Pasada kan mga bareta. Hiro manungod sa pagtauning asistensya legal sa mga miyembros kang pulisya asin drugs board, ikinaugma ni Gumba. Ikinaugma ni Profesor Rene Gumba kang Jesse M. Robredo Center for Good Governance asin temporaryong pamayo kan Naga City Dangerous Drugs Board. Ang plano kan liderato ni Alcalde John Bongat, Chairman kan Peace and Order Council POC, tanganing mag-hire nin abogado na iyo ang masurog sa anuman ng mga kaso na inaatubang kan mga law enforcement personnel sa siyudad Canaga. Inot po nauugma kami ta nag-decide sa POC na i-endorsar sa pagtauning abogado sa mga enforcement units ta. Namumundo po kami minsan pag ang mga pulis o ang mga ahensyas kang gobyerno binabalintungan ng kaso, nagagarastos sa dirinindang kwarta na dakulang bagay pang epekto kani sa moral kang sa tuyang mga enforcer. So at least na Naga, konkretong step po ini na mas mapakusog ta sa kampanya kontra sa illegal na droga sa paagi kang pagpakusog kang legal na suporta sa satuyang mga enforcers. Dapit man sa operasyon kan illegal na droga digdi sa Naga, pinagpaimutikan ni Profesor Gumba ang pinagtukar kan sarong miyembro kan hudikatura na mayong pakiaram ang komunidad as sinamamanwaan sa illegal na droga sa Naga. Sigon man sa opisyal, dakol na mga informant hali sa komunidad ang nagpapaabot sa inda. Iyo po ta aram po nindo kadakol kita ning mga namamanwaan na nagsusumbong kontra sa illegal na droga. Alagad kay punta pong ipaintindi sa mga nagtataon ng impormasyon na bakong madali i-operate iniyo. Ang mga enforcer ta po pag naghiro laban sa illegal na droga dapat may malinaw na prosedimento, may malinaw na case build up. Kapag mayo po kayan, sinda man ang bubiltahan ng kaso. So, inot po, sinabi ko kasudma, nakadakol kita ng mga kahimanwa na gustong magtabang digdiyo. But most of them would want to remain anonymous. Na dahil na lang po pagsabihan sa pangaran ninda. Ang problema ta po dyan, pag nagkarasuhan na, kay puwanta ng deponent, kay puwanta ng ma-file kang kaso o ma-witness. Pag mayo po iyan, maasa kita duman sa case build-up kang mga enforcer ta, which takes time. Idinugang pamankan opisyal na kung gusto tang mapadali ang pagsaangat ng mga kaso sa mga embwalto sa droga, kay po na lumantad ang mga informant. Alagad kung gusto kan mga ini na daiman maglantad, ang mga law enforcers iyon ang magibon ng mga paagi, maski kaipuhan ang awad-awad na panahon sa pagpreparar kan kaso.
Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Pamayo Canaga City Police Office, Pig Umaw, Anmada. Mismong si NCPO City Director Narciso Damaso Domingo ang nagtutubod na dakulang tabang sa mga magurang ang pagbilog kan Mother Against Drug Abuse o MADA, tanganing maaraman kung imbwelto sa droga ang sa indang mga kaakian. Actually, maganda po yan dahil unang-una ang nakakaalam kung nagdudroga na yung isang aki ay yung mother. So, sa itsura pa lang, sa attitude, actuations pa lang, nalalaman na kaagad ng mother yung kung di gumagawa na hindi maganda yung aki niya. So, sa pamamagitan po ng information ibibigay ng mga mother sa PNP, ay malaking tulong po yun para ma-actionan, ma-prevent na gumawa pa ng hindi maganda yung isang aki. Para sa Nagangunia News, Jeff Achas. Mga matitibay na mga sangguniang barangay kan syudad, tatawan onra. Tanganing ipaliwanag ang dapit sa pagtaonin awards sa Outstanding Sangguniang Barangay kan Syudad Canaga. Aldaw ning Miyerkules kan maghampang sa sarong press conference sindabi si Alcalde Nelson Ligacion kay Ribaan Awards Committee na kinabibilangan ninda Profesor Kenji Himenea kan University of Nueva Cáceres, Profesor Rene Gumba kang JCM Robredo Center for Good Governance bilang chairman, Mr. Jose Perez asin Sangguniang Panglungsod Secretary Hil de la Torre. Ang komitiba ay ang naglapigot ni nagkakapirang bulan tanganing iibalwar asin determinaran kun arin sa 27 barangay kan syudad ang matatagamahan nin award. Sigun kay Vice Mayor Nelson Ligacion, igwaning obhetong gustong maabot ang syudad kaya ay pinagtulod ang programa. Generally, ang mauta po mangyari digdi is to make our barangay legislators much better and to effect positive changes in their respective barangays through the enactment of barangay legislations, either in the form of a resolution or ordinances, preferably which are considered landmark legislations because these are supposed to have a positive and long-lasting effect in the lives of the residents in the barangay. Garo, mauta pong ibaba itong good governance practices wherein the city government of Naga is known for a number of years now. Mauta po na ang mas mabisto bako lang si Naga City as a city, but also we want to include in the various recognitions and awards that the city had been receiving. We want to include also the barangays. Pinasalamatan ni Profesor Rene Gumba kan JMR Center for Good Governance as in chairman kan Awards Committee. Isinaysay ni Gumba ang manera kan sa indang pagpili sa magiging ganador base man sa evaluation. Inot po sa pasasalamat na sa JCM Robredo Center for Good Governance naging parte kang proseso. Dahil dakulang bagay na binababa ta so pag-improve kang governance mechanisms sa level kang mga barangay officials. So proseso pong inagihan may ining komitiba naging very collegial. The awards committee was very collegial in our working relations and nagkakaduwang proseso so dakulang aktibidad so duwang kategorya ng mga aktibidad. So inot po sa paglibot sa mga barangay. Piglibot mi po so 27 barangay as in aktual na pig-obserbaran so mga session ng mga sangguniang barangay. So 27 po iyan sa laog ng nagkakapirang bulan na pagbisita sa Sainda. Ikadua, pighiling mi so mga dokumento na pigsumite kang mga barangay in relation to the contest and what was required by the contest. After going over the process, ito pong tulong areas na tailing ko outside nga ng Anikan program. Primero itong awareness and responsibilities ng barangay official.
kasi nagluluwas na garo tayong gayo sila seryoso sa lalo ng barangay secretary ang filing. Tapos itong responsibility kang past barangay officials to turn over document. Kasi it is very difficult to implement an ordinance na mayigman nga niya sa file. So ang suggestion mi na igwang formal turnover kan documents for implementation kasi mga ordinance ang pinasal ka ng council. Naugma kami na we have 27 packets of potential councils, local councils for good governance. So, bako lang kung saan ko ang panglungsod ang satuyang hihiling for their performance and best practices kundi we can go down to the 27 other barangays of the city. An awarding ceremony ang gigibon sa Disyembre 14, 2015 sa culminating activity kaini. Ang mga mapipili ang ibabase sa ipinagtalaan na rules kan komitiba. Ang mga magiging ganador ang makakaresibin ng maximum award na 1 million pesos worth of projects. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Lote na idudunar kan syudad para tugdukan ng bagong hipatura kan pulisya, ikinaugma kan PNP. Sa ikinaugma kan PNP ang espuersos kan syudad kan Naga ang nagdonar nin lote sa may Almeda Highway na iyo ang tutugdukan kan bagong hipatura kan NCPO. Sa pakikipag-ulay kan ang Nagangunia News kay City Director, Police Senior Superintendent Narciso Domingo. Sa ngayon po ay nagpadala na tayo ng communication sa ating Chief Executive, Mayor Bungat, na tinatanggap na po ng ating regional office yung offer ng LGU na mag-donate ng 2,000 square meters lot dito sa Almeda Highway, na kung saan pwede natin itayo yung bagong headquarters ng NCPO para po itong luma nating headquarters dito sa Barlin na gagawin ng Station 1. Inaantay lang po natin yung documentations, yung resolution ng Sangguniang Panglusod para po ma-formalize yung memorandum of agreement or deed of donation, whatever, para po maumpisahan yung project. Dapit man sa plano, kan gibuho na parking area ang lumang hipatura kan PNP sa Barlin, sinabi ni City Director Domingo na ang higher headquarters kan PNP sa Metro Manila iyo ang mataon ng permiso kaini. Sa pag-ulay kan City Director sa Regional Director kan PNP duman sa siyudad kan Legazpi, sinabi kaini na ang Chief PNP ang makumpirmar kaini. Para sa Nagangunia News, Jeff Achas. Deployment kan mga pulis sa mga barangay liwat na ibabalik kan PNP. Ipinahayag ni Naga City Police Office NCPO City Director, Police Senior Superintendent Narciso Domingo, na liwat na ibabalik ninda sa mga barangay ang deployment kan mga police personnel tanganing iyo ang makatuwang kan mga barangay sa pagmantinir kan pasi-orden. Sa entrevista kan ang Nagangunia News kay Director Domingo, sa ngayon ay nakalatag na lahat yung mga preparasyon natin para sa Kapaskuhan. Kasama na po dyan yung task force sa paputok natin, yung anti-criminality campaign natin. In fact, sa utos po ng ating Honorable Mayor, Mayor Bungat, ay ibinalik na natin yung ating pulis sa barangay. Dahil po problemado tayo sa kakulangan ng tao, ay binalik po natin yung pulis sa barangay natin at 24 hours na po na mayroong pulis na kasama yung mga barangay tanods natin para sama-sama po silang mag-responde kung may mga insidente man sa kanilang area of responsibility. ipinag-orgulyo pa ni City Director Domingo ang pagbabakan crime index digdi sa Naga. Base man sa report ay pinagpaabot sa Peace and Order Council. Pinagpahimutikan man kanopansyal ang sarong negatibong bareta sa online publication. Tuloy-tuloy naman po ang pagbaba ng ating crime index dito sa Naga since January, although medyo tumaas sometime in September nung pinapransya natin. August and September medyo tumaas, pero after that tuloy-tuloy na po for this September, October, November
ay patuloy po ang pagbaba ng ating crime index. Although gusto kong igiit dyan at ang ating alam niyo siguro yung lumalabas na balita na nakakatakot daw dito sa Naga ang Peace and Order. I would like to divulge that because unlike other cities dito sa entire Bicol region, ay zero incident po tayo sa mga crimes of yung matitinding mga krimen kagaya ng murder. Sa nagdaang 6 months po, wala tayong kaso na murder. Unlike sa kinukumpara ng ibang news writers na ang Naga daw ang pinaka-delikadong lugar, pinaka-delikadong syudad sa buong entire Bicol region. Idinugang paman kan opisyal na anggabos na mga kahagadan ninda sa local government unit kang Naga. Anggabos man ipinagtatao ni Alcalde Jan Bongat asin kinukuagi kan man sa 2.5 milyones pesos na ayuda kan syudad sa Philippine National Police. Kaya riba naman dyan ang repair kan mga lunadan, pambakal ng mga bagong ruweda, fuel as in office supplies. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Sobra sa 328 milyones de pesos na budget sa Waste to Energy Project, pigkukonsiderar na kan konseho. Aabuton sa 328,080,000 pesos ang proposed budget ni Alcalde Jan Bongat na inaprubaran kan komitiba kan kapalibutan asin enerhiya sa konseho. Tanganing iyo ang gastuson sa pag-implementar kan Waste to Energy Project ang Naga. Sigon kay Councilor Miles Rakid Arroyo, ang chairperson kan Committee on Environment and Energy sa Sangguniang Panlungsod. As will be reported nung naaga kang Committee on Environment and Energy, we approved the proposal of the Chief Executive for a budget of 328,080,000 for the three-phase implementation of the Waste to Energy project of the city government. Ang first phase would be the closure of the Naga City Control Dam site dyan sa Balatas. The second phase would be the construction of the San Isidro Waste Processing Facility and Waste to Energy project. That's 104,500,000. And yung other site development cost katong mga support services like healthcare, waste and electronic waste management at Barangay Balatas amounting to 12,500,000. So yung total cost ng project that the committee approved for funding next year is 328,080,000. Sigun pa man kay Arroyo, ang kada phase kan proyekto ang ipapaagi sa bidding. Sa oras na totalmenteng maaprobara naman ang budget sa masunod na taon, sindaan mapublikar naman kan notice to bid sa mga investor. Ang mga investor na nagrepresentar kaito kan sa indang proyekto, ang pwedeng magpartisipar sa bidding. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Libreng annual medical check-up sa mga barangay officials kan Naga, pasado na sa konseho. Si Councilor Elmer Baldimoro, yung proponent kan sarong ordinansa na naipasar sa konseho na mataunin free annual medical check-up sa mga barangay official sa Naga City Hospital. Asin ini isasabay sa indang kumpleanyo o birth month. Ang pagpapacheck-up sa anuman ng mga helang ang dapat libre. Sa pahayag ni Vice Mayor Nelson Ligacion, ang presiding chair sa Sangguniang Panlungsod. Actually, this is sponsored by Councilor Elmer Baldimoro. The first is the proposed ordinance providing all barangay officials of the City of Naga free annual medical check-up at the Naga City Hospital during their birth month. So, pinagpo-proponer po niya na in kaso magpa-check up, dapat libre po siya. We are referring to all barangay personnel, barangay officials of the 27 barangays of the City of Naga. Ini po dakulang tabang sa satuyang mga barangay official. Kabali po dyan ang punong barangay, barangay kagawad, barangay treasurer, barangay secretary, and BRK. And kung magkakagawa na po ng sangguniang kabataan, kabali pa po sinda. Kaya maninigo man po na matawan sindang araw kaniyong benepisyo dahil sindaman itong nasa frontline services
lalo na po sa barangay na maski anong oras baga pwede sindang dumanan. Kaya marayman po na mamomonitor ninda itong health status ninda. Kaya minanigo ta po na na-sponsoran ini yung ordinansa na magkakaigwa sinda ning annual executive check-up at Naga City Hospital. Apera kan annual free medical check-up sa rupang ordinansa ni pinagpasar ni Kagawad Baldimoro para man sa early retirement kan mga barangay volunteer workers. Si Panduang proposed ordinance is an ordinance providing retirement benefits to all barangay volunteer workers who have at least rendered 10 years of service. Tigdi an maawot pong i-provide na benepisyo kung igwa po sa gobyerno lokal, gobyerno nasyonal na inaapod na retirement pay, retirement benefit, maawot naman na magkaigwa in corresponding entitlement in the case of barangay volunteer workers. Ang ordinansa sa pagtaon ng retirement benefit sa mga barangay volunteer workers ani pinagpasa ng una sa Committee on Appropriations tanganing pag-adalan. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Pagbabawal sa pagtaon ng limos sa mga kaakian sa tinampo, mas papakusugon pa kanaga. Tanganing mapugulan ang paglangkaba o pagdakol kan mga kaakian na nagbabalaw-bagaw sa tinampo. Lalo na ngunya nakapaskuhan, mas papakusugon kan syudad ang sarong ordinansa na nagbabawal sa pagtaunin limos sa mga kaakian. Base sa nakapalaman sa ordinansa na ipinagpasar kainto ni Councilor Miles Raquidaroyo, pigbabawal ninda na magtaunin limos sa mga kaakian. Hulita ini ang nagiging rason tanganing mas magdanay sa tinampo ang mga kaakian hulita igwa ni nakuko ang kwarta ang mga ini. Pinag-inkaminar kan mga otoridad ang mga namamanuaan na dain na nungka magtaoning kwarta o limos sa mga kaakian sa tinampo. Sarong advocacy ang pinagpaluwas kan City Events, Protocol and Public Information Office o CEPIO sa pamamayuma ni Mr. Allen Rayon Danga na naguhurot na dain na magtaoning limos sa mga kaakian. Pati naman si Cyril Abisames na sarong minor de edad na nakaistar sa Naga City Children's Home sa Barangay Pacol ang naghurot na dain naman magtaunin limos sa mga kaakian sa kalsada. Invest idonar na sana sa Naga City Children's Home ang sa indang donation. Ang CSWD, human ang mapurunpon kan mga street children. Keriba na ang disposition inda sa inaapod na children in conflict with the law o CICL. Katungod kay ni ang mga atras boys ang daiman kabali sa ordinansa. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Mga senior citizens na resibina ang sa indang social pension. Liwat na naman nakaresibikan sa indang social pension ang may halos 527 na senior citizens digdi sa syudad ni Naga kanakaaging Miyerkules sa Biyernes sa PSO Training Hall. Ang social pension may kantidad nin halos 1,500 asin itinatao quarterly kan City Social Welfare and Development Office na pinamamayuhan ni Annabel Vargas. Ay nihali sa social pension na pondo kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Saro sa mga nakaresibi si Cristina de los Santos Rosales kan Barangay Calawag. Ako dakula kuning pasalamat sa gobyerno dahil natabangan niya ako. Nasuportahan niya ako kang mayo sa kuaro kang mga bulong. Paghilang ko tasaro akong pilay. Tapos gabos nakadaihong ko nababakal ko. Para sa Nagangunia News, John Reese. Rice subsidy kan mga sanggawadan members na resibina. 12,300 na benepisyaryo kan sararong gawad para sa aking nagenyo o sanggawadan ang nakaresibinin bagas kan suudma sa Jesse M. Robredo Coliseum. Inisarong programa kan Department of Social Welfare and Development asin kan lokal na gobyerno ni Naga na nagtataong asistensya sa mga indigent members kan syudad. Ang objective ta kani para maalalayan itong mga magulang na nagpapaeskwela ka mga aki sa public schools na naridesin na matolerate na magtrabaho habang nag-eskwela. Kasi ang nangyayari kasi pag nagtrabaho na, ang tendency ka mga aki din magklase. So para maalalayan sila na mapadagos ang pagklase, ini ang asistensya tinatawag kan local government, yung sa pagkakanta mga aki, tapos yung sa pagpa-eskwela, yung mga school supplies. Sigun kay City Social Welfare and Development Office Head Annabel Vargas, nakakaresibi man ang mga miyembros kan sanggawadan nin school supplies bago ang bulan kan karalasihan.
Nagpaabot man kan sa indang pasasalamat ang duwang benepisyaryo na sinda Jocelyn Bodunal kan Barangay Concepcion Pequeña asin Divina Broncano kan Barangay Calawag. Yan ma'am, kakulang tabang po ma'am. Minhuli po mo sa muyang sa buhay, nakakatabang na maray sa muyang pang-araal daw na pangangaipo. Nagpapasalamat kami sa gaya kay Ma'am Alma at sa Salome. Nakakakuha kami kaning pagtabang sa muya, pati sa aki. Presente man sa nasabing aktibidad sinda Alcalde John Bongat, Konsehal Gabi Bordado, Konsehal Vidal Castillo, asin si dating Public Safety Office Head Lito Del Rosario. Para sa Nagamunya News, John Reese. Right at the start of our term, during our oath-taking, I rendered a speech forwarding to trust on the basis of which the performance of the Sangguniang Panglungsod will be measured. The first is the capacity to pass so-called welfare legislations along the line of the words of former President Ramon Magsaysay that he who has less in life should have more in law. The second is promptness to pass sound legislations which are responsive to the needs of the changing times. Now, towards this end, we decided to craft what we call as executive legislative agenda to cover the period 2013 to 2016, which will therefore serve as our roadmap. Ang isang kakaiba sa Naga, yung very close na partnership ng executive and legislative. Ang proseso na ito, nakasama yung executive side, kasama yung legislative side, tinitingnan ng civil society organizations, primarily represented ng NCPC, ay isang assurance na yung pamamalakad dito sa Naga, ipagpapatuloy yung napagsimula ni Mayor Jess at naipapatuloy ngayon ni Mayor John Bongat at ni Vice Mayor Nelson Ligacion. We know, however, that we, the community leaders, do not possess monopoly of knowledge. Empowering the people and engaging them in governance processes, especially in refining the ELA and in coming up with the legislations, will create a virtuous cycle of innovative practices feeding off each other. For this purpose, we set up mechanisms for continuing people participation. Civil societies are continually engaged in policy-making processes through the Naga City People's Council. Dahil nga sa pagkikilahok ng NCPC, nagkaroon na rin ng puwang na madagdagan rin at making bahagi kahit yung liga ng mga barangay at yung mga sektor ng kababaihan sa mga komitiba ng sanggunian. Sa ngayon, mas tanggap ng pamahalaan yung pakikilahok kaysa nung mga nagsisimula pa lamang noong 1996 at 1997 na kung saan medyo mahirap ang unawain yung tinatawag nating people participation. In addition to civil societies,
Programs for involvement of the youth, the marginalized, the elderly in policy-making processes are established through the Sangguniang Panglungsod Student Participation Program, City Youth Officials Program, Bisikleta as in Konsultasyon sa Barangay, and the City Senior Citizens Officials Program. Ang SP Watch will give the students an opportunity to observe the session of the Sangguniang Panglungsod. So doon nila makikita yung ano talaga nangyayari sa loob ng session hall during a regular session. The second one is SP Forum. Nagkakamay ng break yung session, then the Vice Mayor and whoever councilors are available at that time will face the students and they will entertain questions from the students. The SP Engage will give a student representative an opportunity to participate in the session by delivering a speech, a comment about a specific agenda in the order of business or special order of business na pwede siyang mag-comment, pwede siyang mag-air ng kanyang saloobin or sentiments about doon sa topic na pinag-uusapan ng mga honorable councilors. So, students actively participate, ano? Kaya natutuwa ako kasi ang mga estudyante, di ba, nagkakaroon sila ng confidence sa sarili nila, and imagine it's not a classroom setting. So, parang mas maganda sa mga bata na nakiki-interact with the Vice Mayor. From the word itself po, engage, we engage, ibig sabihin po niya is involvement or engagement. Po, dahil po sa we engage, na feel po namin na yung ideas pala namin, merong say. Naganyo Student Leader Congress, it's an annual 2-day seminar of the city government of Naga, wherein I'm one of the participants. It was being attended by the school leaders here in Naga City. So basically, it gives an opportunity for the youth to see how the government works from a day-to-day basis. They get to see and they involve themselves. Being the youth counterpart of the city vice mayor, it's very helpful kasi aside from the fact na nakaka-interact ka with the regular city officials, kayo rin, meron kayong sariling session ninyo. And you also get to legislate, make laws for the youth in your city. That by reason of the rich experiences in life, the elderly continues to possess and would wish to impart golden lessons and beneficial learnings. Basically, it is an opportunity given to senior citizens to experience legislation for the city, and also it's generally part of the city program for wider participation. We have to go around the city through our weekly bisikleta as in konsultasyon sa barangay. Usually every Saturday siya. Nagbabike ang mga punong barangay sa iba't ibang barangay. Every Saturday, ibang destination. And doon, aside from physical exercise, ang main concern pa, to visit yung mga barangays na may concern na kailangan may immediate actions. At the individual level, and so that our citizenry can better participate in the affairs of the city, there is a need to make them well-informed. For this reason, we have the iEngage program, where we have used all media platforms to reach every segment of our populace, such as the Sangguniang Panglungsod's Facebook page. We also have our Twitter account, the re-engineered website of the Sangguniang Panglungsod. We also have radio infomercials in 3 radio stations such as DWKM, DCGE, and Energy FM. In print, we publish salient decisions of the Sangguniang Panglungsod in Bicol Mail, which is a newspaper of local circulation. We also do this in Naga Smiles Magazine and in the Naga City Official Gazette. Also, we have the weekly BM Meet the Press,
wherein media personalities are free to ask no-hold-bar questions on certain development issues pending before the Sangguniang Panlungsod. Being open to constant scrutiny of the public also results to enactment of ordinances and resolutions that are undoubtedly responsive to the needs and aspirations of the Nagueños. Some of these legislative actions are even recognized as first of their kind in the country. It prompts us to make the best better and continuously enhance the Council's efficiency and effectiveness. As such, we have invested on digitizing our processes that led us to the conduct of paperless sessions. Although we spent a million or more for this equipment, we also save a lot in the long run because for minutes of session alone, we save around 80 to 85% for the production costs. So this time we send documents to all the members of the Sangguniang through email. We have also deployed programs that monitor our accomplishments and systematically archive our legislative acts. We have the performance tracking system and the legislative tracking system, which are computerized systems developed in-house at no additional cost to the city government. On the disposal rate, we have a tremendous improvement from 28.57% in July to 87.46% in June 2015. In addition, we wish to bring down to the grassroots levels the best practices of the City Council. There are interventions to enhance the knowledge and proficiencies of barangay legislators. This representation has endeavored to write 2 books, one on barangay legislation and the other on barangay justice system. It serves as a supplemental tool to the empowerment and advancement of barangays on local legislation or enable program established under Ordinance Number 2014-008. Sa akin personally, being a first-timer, first-stormer kagawad, I step in sa council na para talagang nangangapa. So, when the city government introduced this Enable program, yung empowerment of barangay local legislators, talagang napakadali sa amin. Ang pag-legislate, yung legislative matters, local legislation, parliamentary proceedings, na-introduce siya ng maganda and we learned a lot. The true measure of excellence, however, lies in the impact of our actions on the lives of Nagueños. Hence, we are glad with the numbers that the city has been showing. The city's ranking in the National Competitiveness Council surveys went from 9th overall in 2013 to 3rd last year. Now this year, Naga was adjudged as the #1 most competitive component city in the Philippines. The number of new jobs generated in Naga grew by 10.9% in 2014, especially with the boom in BPO and tourism investments. The city government's collection in business and real property taxes is skyrocketed from 220 million in 2010 to 555.76 million in 2014, which represents 43.98% of the total revenue collection of 7 Bicol cities. The ultimate impact is in terms of poverty incidence. According to statistics from National Statistical Coordination Board, released in January of 2015, Naga has the lowest poverty incidence, 15.7% among cities in the Bicol region. With this, we can say that so far, we have been successful in our work as local legislators. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang
pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging again, proud ako maging again you. Proud akong maging again you. Sa satuyang pagselebrar kan kamundagan kan satuyang kagurangnan, ipadagos ta po ang pagkasararo kan satuyang pamilya, asin kan satuyang komunidad. Magingwa po kitang mapangyari ang mga pangiturugan ta sa satuyang mga aki. Napurbaran ta na po baga na sa satuyang pagtarabangan, kaya tang pauswagon ang naga. Durungan po kitang ipamibi sa kagurangnan, napadagos pang iwara sa lambang pamilya, asin sa padangatang syudad, ang mga balaog nin kaugmahan, asin pagkamuot. Hanapan tang karahayan ang iba, imbis husgaran. Tabangan ta sindang makabangon, imbis rauton. Mas maray na positibo kita sa satuyang mga pananaw, imbis negatibo, sa pagsabat sa bagong taon. Sa ngaran kan sakuyang pamilya, asin mga pag-iriba sa City Hall, asin Team Naga, ini po si Mayor John Bongat nagsasabing, dati lang po kita sa probadong serbisyo, sa probadong kaugmahan. Merry Christmas and Happy New Year! Sa tuyang pag-urulayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo ang Dagang Ngunyan. Dagang Ngunyan kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos ang Dagang Ngunyan.